Upin, tolong anterin Ipin dong ke minimarket. Ke minimarket? Mau ngapain Ipin? Ipin pengen banget beli biskuit Hello Panda, Upin. Oh, ya udah, ayo kita jalan sekarang. Oke, ayo kita jalan. Nah, Ipin, ayo cepetan dicari biskuit Hello Pandanya. Oke, Ipin cari dulu. No. Salah Ipin, ini snack Citato. No. Masih salah, ini biskuit Oreo. No. Bukan, ini coklat stick. Ayo Ipin, dicari lagi. Iya, Ipin cari lagi. Ya, benar Ipin. Ini biskuit Hello Panda. Oke, Ipin bayar dulu. Betul, betul, betul.